inyunguramagambo official. Ndagusuhuje nanone nitwa Kayumba Abdara ndi MC Ruganzu ikaze kunyungura amagambo official. Tugarutse mu biganiro by'abagabo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Joao Lourenço wa Angola baganiriye iki? Ashley Paul Gufethu wahoze ari umukozi wo kwita ku bana mu gihugu cya Australia yakatiwe gufungwa burundu nyuma yo kwemera ibyaha byo gufata ku ngufu no guhohotera abana bagera kuri 70 yari hagati y'imyaka 1 n'irindwi. My God. Leta ya Jubaland yo mu majyepfo ya Somalia yatangaje ko yacanye umubano na guverinoma nkuru ya Mogadishu. Naho muri Ituri abasore 18 bafatiwe muri Uganda bazira kuhaguma mu buryo butemewe n'amategeko boherezwa muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi tutarajya kure hari inkundura yo kwirukana abafaransa muri Afrika. Muti biteye bite? Gumana n'inyungura amagambo official ariko utaribagirwa banza ukore subscribe. Kora share uduhe na comment. Maze nanone ikaze tubanze twibukiranye ko kuri wa gatatu tariki ya 27 Ugushyingo 2024 aribwo inzego z'umutekano z'u Rwanda zashyikirije Ubuhinde Salman Rahman Khan usanzwe ari umuturage w'Ubuhinde kugira ngo bamukurikiraneho ibyaha by'iterabwoba n'ibindi bifitanye isano naryo. Ariko se kugira ngo bigerweho ubundi byagenze bite? Tugiye muri operation yo gufata no gufunga Salman Rahman Khan. Ni n'ikihebe ku rwego utatekereza, yakoze ibyaha ndetse akorana n'ibyihebe bikomeye kuri iyi si. Ikigo gishinzwe ibikorwa mpuzamahanga ku biro bikuru bishinzwe ubugenzacyaha by'Ubuhinde CBI cyakoranye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza NIA hamwe n'ibiro bya Interpol ku rwego rw'igihugu i Kigali kugira ngo babone ukekwaho ibyaha by'iterabwoba wari mu Rwanda. Uregwa ni Salman Rahman Khan yashakishwaga nk'umukozi w'umutwe w'iterabwoba washingiye muri Pakistan Lashkar-e-Taiba Leti mu magambo y'impine. Mu rubanza rwanditswe mu mwaka ushize na NIA nk'uko iyi nkuru dukesha urubuga The Hindu rwo mu Buhinde rubivuga. CBI yagize iti uvugwa nk'umunyamuryango w'umutwe ufatwa nk'umutwe w'iterabwoba ku isi witwa Leti yafashwe yarafashije mu gutanga intwaro amasasu n'ibisasu kugira ngo ibikorwa by'iterabwoba bikorwe muri Bengaluru bisabwe na NIA. CBI yari yabonye itangazo ritukura rya Interpol ryatanze kuregwa ku itariki ya 2 Kanama 2024 rikaba ryarakwirakwijwe mu nzego zose zishinzwe kubahiriza amategeko ku isi yose kugira ngo zimukurikirane isi yose. CBI iti uyu yaje kuvumburwa mu Rwanda ku nkunga ya y'ibiro bikuru bya Interpol Kigali yasubijwe mu Buhinde n'itsinda ry'umutekano ryaturutse muri NIA. Yageze mu maboko ataraye ashinjwa kugira uruhare mu gushaka abantu bajya mu mutwe w'iterabwoba. NIA yavuze kuregwa yagize uruhare mu kwigisha iterabwoba no kwinjiza abantu mu mutwe w'iterabwoba muri gereza nkuru ya Bengaluru. Ni umuntu wa 17 uregwa woherejwe mu gihugu avanywe mu kindi muri dosiye zikomeye za NIA kuva muri 2020. Impapuro zo kumushakisha zavuye mu rubanza rwanditswe na NIA ku itariki ya 25 Ukwakira 2023 nyuma y'iperereza rya polisi yo mu mujyi wa Bengaluru. NIA yasanze mbere yari yarafunzwe mu rubanza mu kurengera abana ibyaha by'imibonano mpuzabitsina POCSO muri 2018 na 2022 akaba yarohereje gukusanya no gukwirakwiza ibisasu ku bandi baterabwoba nyuma yo kwigishwa no kwinjizwa mu mutwe w'iterabwoba mu gihe yarafunzwe aho yigishijwe na Nasser wakatiwe gufunga ubuzima bwe bwose mu rubanza rw'iterabwoba. NIA iti Nasser yari yatangiye ibikorwa by'ubutegomwa ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byakurikiyeho birimo gahunda yo kumworohereza gutoroka mu nzira yerekeza mu rukiko avuye muri gereza ndetse no mu mugambi wo kurushaho guteza imbere ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba witwa Leti. Salman yari yarahunze igihugu nyuma y'umugambi mubisha w'iterabwoba waburijwemo maze atangaza ko yahunze. Nyuma yaje kuregwa mu rukiko na NIA mu kwerekana ko intsinzi nk'iyi mu bufatanye bw'isi yose mu manza shinjabyaha NIA yari yashoboye kubona abaterabwoba Karistani Tarsem Sai Sandu na Bikramjit Sai boherezwa bavanwa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Australia mu kwezi gushize. Bivugwa ko ari ikihebe
Barjesai uzwi ku izina rya Barjet yirukanywe mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu rubanza rw'umugambi w'iterabwoba wa Khalistan Tiger Force, aho niyo yavuze ko Vikramjit Sai Balali, Manpreet Sai uzwi ku izina rya Peter, Amritpal Sai uzwi ku izina rya Ami, Amrik Sai, Mandip Sai na Ramtish bari abandi baterabwoba batinyitse bari kumwe muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu no muri Philippines muri 2023 mu manza zitandukanye. Iyi nyihini yaha tugarutse ku nkozi z'ibibi yitwa Ashley Paul Gefil, yahoze ari umukozi wo kwita ku bana mu gihugu cya Australia, yakatiwe gufungwa burundu nyuma yo kwemera ibyaha byo gufata ku ngufu no guhohotera abana bagera kuri 70 bose bari hagati y'umwaka umwe n'imyaka 7. Mana y'u Rwanda amarorerwa. Byatangajwe ko ibi byaha byakorewe mu bigo byita ku bana muri leta ya Queensland no mu mahanga harimo no mu gihugu cy'Ubutaliyani hagati ya 2003 na 2022. Griffith yemeye ibyaha 307 birimo gusambanya abana ku gahato inshuro 28, gukora amashusho y'urukozasoni ashingiye ku bana. Ubushinjacyaha bwerekana ko amashusho n'amafoto yafataga yayasangaga ku mbuga z'umwijima zizwi nka dark web. Abashinzwe iperereza babashije kumenya aho yakoreraga babikesha ibiryamirwa byagaragaraga muri ayo mashusho byari byaragurishijwe mu bigo bimwe byita ku bana muri Queensland. Abana 4 bagaragaye mu mashusho ye baturukaga ku kigo cy'Ubutaliyani, abandi 65 bakaba baraturukaga mu bice 11 bitandukanye bya Brisbane. Mu rubanza imiryango y'abana bahohotewe yasangije urukiko ububabare bwinshi bwatewe n'ibyo bikorwa bya Griffith. Umwana umwe wahohotewe yaravuze ati, ntabwo ndimo kumva neza ukuri ku byabaye kuko Griffith yari umwarimu nakundaga cyane. Umubyeyi umwe yavuze uburyo ashaka kurinda umwana we ingaruka mbi zo kumenya ukuri, aravuga ati, ntabwo nashobora gukuraho ibyo yamukoreye mu buriri, ariko nzaharanira ko bitamwangiriza ibitekerezo. Azabigenza tese. Ababyeyi basabye ko hakorwa iperereza muri ibyo bigo bitandukanye bikomeje kugaragaramo Griffith igihe kirekire atarabasha gutahurwa. Umwe yagize ati, ababyeyi bagenda bemera ko abana babo bari mu maboko meza, nyamara ibi byerekana ko habaye kunanirwa gukurikirana neza umutekano wabo. Uyu mwanzuro w'urukiko kumufunga burundu n'isomo rikomeye ku bufatanye hagati y'inzego z'umutekano n'ibigo byita ku bana, ngo hirindwe ibikorwa nk'ibi by'ubugizi bwa nabi by'ubunyamaswa no kwita ku butabera bw'abana babigizeho ingaruka. Naho leta ya Jubaland yo mu majyepfo ya Somalia yatangaje ko yacanye umubano na guverinoma nkuru ya Mogadishu. Ibi byatangajwe kuri uyu wa kane nyuma y'inama y'abaminisitiri bo muri leta iyi nyine bakoreye Kismayo, umurwa mukuru w'ubutegetsi bwa leta ya Jubaland. Leta ya Jubaland imaze igihe itavuga rumwe na guverinoma nkuru yashinje perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud gukoresha nabi ububasha bwe no kurenga ku itegeko nshinga. Jubaland yatangaje ko itemera kandi itazemera ivugururwa ry'itegeko nshinga n'amavugurura mu bijyanye n'amatora byemejwe n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ya Somalia mu ntangiriro z'uyu mwaka nk'uko iyi nkuru dukesha Reuters bivuga. Tangazo ryashyizwe ahagaragara n'iyi nama ryagize riti, guverinoma ya Jubaland ifite inshingano ihabwa n'itegeko nshinga zo kurengera ubudahangarwa no guteza imbere ubumwe n'ubufatanye bw'abaturage bayo. Yasabye gushyira imbere amahoro no gukora mu rwego rwo gutabara igihugu kijegajega ndetse no kubaka igihugu. Iri tangazo rije nyuma y'umunsi umwe urukiko mu murwa mukuru wa Somalia Mogadishu rutanze icyemezo cyo guta muri yombi perezida wa Jubaland Ahmed Mohamed Islam uzwi kandi ku izina rya Ahmed Madobe. Iki cyemezo ashinjaga Madobe guhungabanya ubumwe bwa Somalia. Kuwa gatandatu inteko ishinga amategeko ya Somalia yemeje umushinga w'itegeko ryerekeye amavugurura mu bijyanye n'amatora, haganwa ku gukora amatora ya rusange nyuma y'imyaka ibarirwa muri za 70 gahunda yo gutora ishingiye ku miryango, impinduka zanzwe na Jubaland na Puntland. Iyi nayo nyishize ku ruhande. Perezida Joao Lourenço wa Angola kuwa kane tariki ya 28 ejo hashize yahamagaye kuri telefone mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda baganira ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no ku bibazo icyo gihugu gifitanye n'u Rwanda. Nta byishangora yigeze itangaza ku byo Kagame na Lourenço baganiriyeho, gusa ikiganiro cy'abakuru b'ibihugu byombi gikurikira icyo perezida wa Angola yagiranye na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo kuwa gatatu tariki
tariki ya 27 Ugushyingo Perezida Joao Lourenço yahawe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe inshingano zo kuwumuhuza mu bibazo bya politiki bimaze igihe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nayo nyisubikiye aha muri Ituri rero turacyari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasore 18 bafatiwe muri Uganda bazira kuhaguma mu buryo butemewe boherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa kabiri bagejwe imbere y'ubuyobozi bwa gisirikare muri Bunia bashinjwa kuba barakuwe mu nkambi y'abavanywe mu byabo muri teritware ya Jugu n'umuntu ukekwaho gukorana n'umutwe wa M23 nk'uko abategetsi ba Kongo babitangaza ngo urubyiruko rwari rugiye kwinjizwa mu mutwe wa M23. Urubyiruko 18 abenshi muri bo bakaba barahunze bava muri teritware ya Jugu bivuga ko binjijwe mu nyeshyamba mu nkambi y'abavanywe mu byabo mu majyaruguru ya Bunia n'umuntu wagaragaye nk'umunyamuryango ukomeye w'umutwe witwaje intwaro wa Zaire nk'uko abategetsi ba Kongo babitangaza ngo bari bagamije kongera ingufu mu mutwe wa M23 nyuma yo kwambuka umupaka wa Uganda aho bagombaga kuruhukira nk'uko iyi nkuru dukesha RFI bivuga ngo ni mu misozi ya Canzu muri Kivu y'amajyaruguru hamwe n'ahantu hari ibirindiro bizwi bya M23. Muri bo harimo abana batatu bato bamwe baracyari mu myaka y'amashuri. Amakuru ava mu gisirikare cyo yerekana ko rimwe na rimwe binjizwaga ku madolari atarenga 10 cyangwa bakizezwa amasezerano y'akazi. Batawe muri yombi na serivisi za Uganda ku mupaka boherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze muri Alu mbere yo kwimurirwa muri Bunia. Amakuru aturuka mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi hagaragaza ko abo bantu batigeze basaba ubuhungiro muri Uganda bityo bakaba badafatwa nk'impunzi. Uru rubyiruko rwashyikirijwe ubuyobozi bwa gisirikare muri Bunia bwoherezwa ubutabera bwa gisirikare kugira ngo bukore iperereza. Guverineri w'umusirikare wa Ituri General Luboya Kasama Johnny yishimiye iki gikorwa anasaba abaturage gufatanya n'inzego z'umutekano kurwanya iyo mitwe yitwaje intwaro. Kugeza ubu M23 ntabwo yigeze igira ikibivugaho. Umwana w'ibihugu byombi umaze imyaka irenga 2 warazambye kubera intambara ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirwana n'umutwe wa M23 w'Kinshasa kavuga ko ishyigikiwe na Kigali. Nibirego u Rwanda rwavuze kenshi ko rubihakana ahubwo rukanashinja leta ya RDC gucudika n'umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu 1994 u Rwanda na RDC bimaze igihe bihurira mu biganiro bya Rwanda ndetse binaheruka guhuriza ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi byemerejwemo inyandiko y'ibikorwa bya gisirikare Consult of Operation SIONOPS byo gusenya FDLR. Iyo nyandiko igaragaza ko iriya gahunda igizwe n'ibyiciro 4 by'ingenzi. Icya mbere no gusesengura ingaruka za FDLR muri ibyo bihugu byombi no kumenya ibirindiro byazo n'uwo mutwe aho ukorera naho ukuri ibikoresho n'ubufasha uhabwa. Icyiciro cya kabiri kizaba icyo gukusanya no guhashya burundu uwo mutwe wa FDLR n'abambari bawo bose nubwo hari ibimenyetso byagiye bigaragara ko hari abagiye bivanga mu ngabo za leta ya Kongo FARDC. Icyiciro cya gatatu kizaba ikisuzuma rihuriweho n'u Rwanda na RDC ndetse na Angola ku ntambwe imaze guterwa mu guhashya uyu mutwe. Icyiciro cya kane kizaba icyo kugarura ituze mu bice byari byarazahajwe na FDLR kikazanajyana no gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanyi b'uwo mutwe, ari naho hazakurikiraho kongera gusubukura umubano uzira makemwa hagati y'u Rwanda na RDC. Bizaba hose muri iki cyumweru kandi Perezida Joao Lourenço yari yakiriye intumwa ihariye ya Perezida Tshisekedi Sumbusita Mambu baganira ku rugendo rw'amasezerano ya Rwanda. Perezida Bassirou Diomaye Faye wa Senegal twamaze kwambuka yasabye ingabo z'Ubufaransa zimaze igihe ziba mu gihugu cye kuhava zigasubira iwabo. Perezida Faye waganiraga n'ikinyamakuru Le Monde yavuze ko kuba ingabo z'Ubufaransa ziri muri Senegal bidahura n'uko iki gihugu kibona ko cyakabaye kigenga cyangwa gifite ubusugire. Muri Senegal hari ingabo z'Abafaransa zibarirwa muri 350 ni na nkeya cyane. Ingabo ziriyo biciye mu masezerano ibihugu byombi byasinyanye mu bihe byashize. Perezida Diomaye Faye agaragaza ko bidakwiye ko ziriya ngabo zihaba. Yagize ati kubera iki bikenewe ko ingabo z'Abafaransa ziba muri Senegal? Nike gihugu gishobora kuvuga ko gifite ubwigenge kandi gifite ingabo z'inyamahanga ku butaka bwacyo?
yavuze ko bidashidikanywaho ingabo z'Ubufaransa zigomba kuva mu gihugu cye nubwo atigeze atangaza igihe ntarengwa bigomba kuba byakoreweho. Yunzemo aravuga ati dufitanye imikoranire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa na Turukiye, kandi ibyo bihugu nta birindiro by'ingabo bifite ku butaka bwacu. Ese Ubufaransa bufite ubushobozi bwo gukora iki? Ku Ubufaransa buba hano guhera mu gihe cy'ubucakara ntibivuze ko ibyo bishoboka. Nubwo Perezida Diomaye Faye yasabye ingabo z'Ubufaransa kuva mu gihugu cye, yanavuze ko umubano wa Senegal nabwo uri ku rwego rushimishije cyane. Ni Faye watanze ubusabe mu gihe Uburusiya ku rundi ruhande bukomeje kugira ijambo rikomeye mu bihugu bya Afurika byahoze bisa n'ibigenzurwa n'Ubufaransa. Ntago byoroshye. Tukiri mu nkundura yo kwirukana Abafaransa muri Afurika, igihugu cya Chad kuri uyu wa kane tariki ya 28 Ugushyingo cyatangaje ko cyashize iherezo ku masezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare cyari kimaze igihe gifitanye n'Ubufaransa. Chad yemeje ko ayo makuru biciye mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'ishinzwe ububanyi n'amahanga nyuma y'uruzinduko rw'akazi Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot yagiriye injamena Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Chad Abdelrahman Koulamala. Mu butumwa yanditse ku rubuga rwa Facebook yavuze ko guverinoma ya Repubulika ya Chad imenyesha abantu ishyira ku iherezo ry'aya masezerano n'Ubufaransa mu bya gisirikare yari yarasinywe na Repubulika y'Ubufaransa. Ubufaransa ntacyo buravuga ku byatangajwe na Chad. Icyakora umukuru wa diplomasi y'iki gihugu wo mu majyaruguru ya Afurika yabwiye ibiro ntaramakuru AFP by'Abafaransa ko kuba ari amasezerano yasheshwe bitavuze ko igihugu cye cyaciye umubano n'Ubufaransa nk'uko ibihugu nka Niger na Mali byagenze. Yunzemo ati iki cyemezo cyafashwe nyuma y'isesengura ryimbitse kigaragaza impinduka mu mateka. Mu by'ukuri nyuma y'imyaka 66 ishize Repubulika ya Chad ibayeho, igihe kirageze ngo Chad ishimangira ubusugire bwayo bwuzuye kandi isobanure ubufatanye bwayo bufatika hakurikijwe ibyihutirwa mu gihugu. Ni Koulamala washimangiriye ko muri icyo kiganiro n'itangazamakuru ko Chad yakuze, bityo kugiye kigeze ngo ibungabunga ubusigire bwayo yonyine nta wivangiye. Ndagushimiye we twabanye kunyungura amagambo official mu biganiro by'abagabo. Ndakwinginze kanda subscribe, ukore na share. Horana Imana. Inyungura amagambo